Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tok biaphan duar bagori arat kachoro. KYF Sertalin Singkana long Mission Pen kachipati dun Japan duar bagori zona tum kachisik kipang cheng. Arkoi ni phai phorni rong care karkli Japan hanboka sarthei teron arong penta chisik chidang pon. Jane Mart Blackberry Store offers you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Birta kelang to anarat phanstami nilihin pen kardong pajeriglo. Nili birta than bang sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponi tha. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency ara tumpen local MSC mate Karbiang Autonomous Council EM Richard Tokbi kapin kharateng pen VDC chairman Sarkoi rong pharatum Deithor Dulamara Diring Kohora lapen Baguria Havararatum aphan rong care karchu jiaphan tangka kirap pajirpon Pinporda mekedam tang puana ningkana hutke Duarbaguri constituency ang kangalong non ki khibom local MSC mate Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokbi ason dhorom plak plepin pen non ason asek pi karcho ketalon bek nang jia porohut dihinahin akinang sotpu matha parsik ponsi tangka hin kachirabdun angthek havar araratum pen ningkang sam kachipaklang Lason si kedam tang matijong chikloni phai inkora phorni Christmas ahut sitami Christiana thorom ki kroito maphan sitami amunduli tinalong sitami tangka ke paledam ason si nonang kileji ar koini phai phorni karbi nimbarim ki kroito maphan mate rong care karkli je phan sitami tangka ke paledam ason si nonang kileji thang thang chiklo ni phai pho mate 5 February ningkan sekpi Kitalon Ponji, Lokimon Karcho, Kitalon Ponjia Panstame, Adowan Tinalong, Tangka Kipali Japan, Local MSC Mate, Karbiang Autonomous Council Education EM, Richard Toby, Alam Toya Tengpen, Duarbaguri VDC Chairman, Sarkoy Par, Ahinpen, Pirangkia Tengno, Lamchak, Chipi Pong. Isia, Kosondo, Tayang Dengson, Siditumsi, Pinian Pondo, Dasmese ke Hong Hari itu seperti itu biju nanti rong care rong ningkan si pen petai si karkli itu sesuatu rong care han panong si itu Duarbaguri local MSC mate education in charge sar Richard Tokbi alang li ningkimi pen dan hisap si rong care tin han di pajir pondo sila dak Duarbaguri long stame chorti chupiyo tum doana tum han sitame alang lihin pen ason si aningkan wang tapi pon bom lo han nang ka hang e pini ke ningkan wang son thak thak si 5 January rong ke ra phutha ka phan hedi ili tum ka ching hona EM sa Richard Tokbi education EM ahin pensi arong tin la aron bari matum phan ke me arong aningkan wang son thak thak si pining thota mane tangka hedi ki rong ke ra pharman ki rapajit pot VDC chairman la pete town committee chairman la hai hui atum akirap ajok pen hedi ini nilitum han adon arong tin phan sitami pi pacitang pon lo pining kwal chot alam ali ingkan pi pho prang mes tami pi kon bom lo News report Karbiang Long Live Kivangji Arkoi Nipai Krehiniani pen abangke Dipurong so pialong kido taralang so Karbi People's Hall along Ingdeng Phokep Karbi Youth Festival mate Sertalin asengkan talon ponpo bangso KYF Sertalin asengkan ke talon ponahut Mission pen kachipati du nongje phanpura atirang mate azon tinatum sitami ke Charlie pen danglok kachisik chedang sai deng pon bom tanglo
Lason si lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency mate Duarbaguri zone hin pen sitame Deithor mini stadium pathua klamalong kido Samson Singh ti open stages along Sertalin sing kana pharman non pen ki Charlie pen danglok kachisik chidang asai pangcheng pontanglo Labangso ke Charlie asega hut Deithor forest sub bit officer Lawrence Phangcho pen chenglok Duarbaguri constituency ang kang kido kithe kiding atum chetong dunrinti Bangso hut alang nitum azon pen sitame non bangso KYF Sertalin singkan kitalon na huda bangke kicheng sianong e kiwan jephan akimang padopon Bangso hut chongching nang ridnong chingti pen danglok kapre kachipati ason doan ke Charlie padopon no Unan pen abangke nili tumahin pen bor ipon po athe aningkan wangason kali peneng singkan bangke Sertalin singkan pinak lasi nili tumta kicheng si anong e kiwan vek jephan kabor ipon do pusi ki kanve ka tumpen ningje pon lapen Duarbaguri KCS klembang phu amoron terang pen sitame kirabdun ve ka tumaphanta kachuru pajir pon News report Karbianglong live JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwears to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Do isi akis isi peri me akis alamang ke itum Karbianglong alo isi peri me attracts nalian Lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency angkang Hanboka Sarthi Teron arong penta Arkoi Niphai Phuani Rongker Karkli Jephan Chisik Chedang Ponbomlu Lasonsi Alinga Dhoromle Kroi Mate Du Pusitame Arna Maphan ke Chiri Bonver Nangji Lapen Chardom Chardi Ponangji Lason Thak Thaksi Hanboka Sarthi Teron arong penta Arkoi Phuani Rongker Jephan Chisik Chedang Ponbomlu Lasi Hanboka Sarthi Terona rong penke aningkan wangta rongker ke aprang ke volok ase arkli ponang jilapen arkli pondera phisi pirda rongker arkli pon Lasi aningkan wang son tak thaksi Hanboka Sarthi Terona rong asar dhoni terona hem volok ase arkli pon pado lapen vomud vokanta misen Pirda rongker karkli ponjia hut kurusara tumamen lake Prodip Kiling Dhoni Teron Dorsing Hanse Ronjit Kiling Roben Hanse Rukasen Teron lapen Dotto Hanse atum pendanglok bangkre hinia kurusara tum chitong dunji pusi phirangkia thengno ningje pon Sik chadang penam dolo hanwe punon vo punoni tum chok tang si chithek pon long lo si do pek na niyom lo kurusar tomen la puhelo sar Prodip Kiling sar Dhoni Teron Sir Chandro Hanse, Sir Dilip Hanse, Sir Darsing Hanse, Sir Ronjit Kiling, Sir Bapu Kiling,
Lai lo kurusar dong. Tapi bang kurusar. Bawa pen lo. Lo kalang. Tuh, cur. Nal. Elemen romes kili. Beda. Amboka. Terona rong mikari. News report Karbing Long Live. Pini arkoi ni phai ke thomani Dilai police check post along ka kuruk tun bom mahut Dimapura natpen kewang ihu matrak registration number AS 17C5 722 along pen quintal crate rock barmi supari nepon long lo police sai khi pen nangke pachini don ke labangso supari Guwahatian si ke pale ji lapen hithia dor lake lak crate rock an bagdu ji lapen ki pon vega bang phulake manik mula phan nep ingnang pon check lo puta nang pachini don Dilai pen bijoy rong pi Karbing Long Live. Pini abirta ke lapuan si kang ton poniglo Kardom.